Ana baare ni bakorwa gwitikiria gucoka cukuru barikia kugeuna kwewana. Akiariria ana baare mukaririgiti wa ngwataniro ya Ekuru ya maendeleo ya wanawake Ansieta Kiriga no riti ana baa batikaiga gwentho ni nyuma ya kwewana indi bachiumie na gucoka cukuru. Paul Kabethe ni agutwa chonkuruki. Uringana na nkiama baba ikundi gitare kithirikari kijikene ta TWWP ni ati ana baingi mono ba ari kumanteretia tharaki bombite guta cukuru nyuma ya boku getwana kinya batombite kuthiria cukuru boda iciajire na kuringana na ngono ciao baba ingi barite na boda boda bangi bena aritwa tabo bangi bena antu ba biashara na bangi kinya antu bandike ni thirikari ni bamwe babara batumite ana baba ngaratana. Mukarigite wa nkiama ino twe Mandamani Center Kiriga akiruta mbito mono kiria cheri gutigiri bakuga bare ritho kiri ana bao ninabwirite kumenya bonda ile mukamatagira mwana ni ya mwana uriku na emwiraga ko na bathijagira ko nabwirite kumenya ana barabejaga muci kana bare mwana akiabera kuthi kwago pengine bathi kuthoma kana bathi kurutha untu bonge bathi kurutha nuntu they are students akamenya ni babao betha bena characters ikari na ni kubathijaga nuntu aritwa ana ni ana muritwa muthakani mwana muritwa mwari ni mwana na ba komania barutha mwana au bethi na ni bonthe kenda boy 10 embito ya nisenta kire anaba ibo bagatuika kioneki gya gutethia ntu nyumani na ntu bara bonthe bakubamena thaino bakiona mbagwire ibaruthire mantu matari mega atibulite kwitha bare antuni ibo bagacoka kwitha baikenera mawega mara baketha benamo batuikite antu bagwitegemera antu bakumba gutethia mugongo na antu bakumba kwitha kinya barutongoriani na bakariria mugongo gate Madam Raeli Wanjano akiruta mbitwa kiri thirikari gutigiri bakuthuchiria itagarira kigwatho mono kiri baraba kwinyangia anaba thirikari antu babo ndhe bakurutha mainyangia kwinyangia mwana warungura miaka 18 nuntu kwina sheria ya era ingavanite mwana uyu thirikari ndaromba antu baba ibathingatwe nikenda tukatutena enyangia baingi na kenda tutegwa turena na batena baithe na bethe bari ogora kini bethe batikumenyekana na kiripotera Uru TV kumantere chitharaka Peter wa Paul ogwa